Ka Jaintia Students Union kalamaham ting e ka North East Frontier Railway NFR halur ka jingthmu banle survey ki artri ki jaka banpan poi lenti ral shajwai. Habakren shakilat pathai khubor ka GSU kala ong hadin bakala UI baka sorkar India. Kala ajing menjor hakamang tingka jong snam arja arpsaw arja arpsan banle survey ki artri ki jaka ki banpan poi lenti ral shajwai. Kata ka lain ka beningkong latip kum ka juwai klian Chandranatpur ka bajrong 9 kilometer bat ka lain ka baar latip kum ka chapar muk juwai ka bajrong shispa prapo kilometer. Kumta ka Jaintia Students Union Central Body kalamaham jorya ka sorkar bakam de banle dakabor yakani ka railway. Kadaw baka Jaintia Students Union ka persya ya ka railway na marba 4 dani ki an ki ba perking bante lakam ki brio ki banabar banwan poi shapo ka jala. Ka GSU kalamaham ru ya ka Jaintia Hills Autonomous District Council bakam de ban pundan kam bakla ya ka bor habaya de bat kani kaman. Adin wada yu yang ketuga statement ng Bagi Press wada yang sorkar India dan menjur yang ketuga budget acar sam ni benta wo le survey yang ada lagi line yang railway lembaga North East Frontier Railway kini line man kami na wito na jawai clearet Chandranatpur OM nyawa kundi kilometer kawi won chapar muk clearet jawai katego OM cispak prapau kilometer. Hadin mo diyu yegani ka statement lembaga North East Frontier Railway ini yang Jaintia Student Union nagpor ni beto idalay yang priang yegani ka railway kadaw ito perchajo ni railway beto wa I hadun legacy memyo I tigi ai kubeda ya I kian pat apo North East la compare ki state MSKT kam ga LP kubeda iki di po Meghalaya hadun legacy ga an ko yada I di daw man kadaw ba kadaw san untuk kini Jaintia Student Union percaya gitu wa MSKT tigi ai kubeda wan telep yang kini jadi bro kerpang bu belai bu isi cepetan kapon go a derpai lada perkat sket I kejing go sup yang kini ga tahu yang iu po Meghalaya lu ni lain Jaintia Hills yang ini olai lembaga ni urang soka sorwi lu railway untuk lagi kan yo gini tahu sup dapat man gi tahu sa tahu dem dapat man gi kile man permanent resident one day kawan dia po long survey example kawan dia po temator dan em sudah dibentai po sosialong berkam cha sa ki sa ten di tengah din penman ki permanent resident hat waktu I kam bijai kam di simhalang hab I kun do ni kesni ke poin ke wali ngakwa appeal che government atau wa hadin wadi yu pito kejin percha ke por che por wadi yang I Jaintia Student Union the books ket I kata kejin percha wa pi dan yang government to ulai pi di bor dan ni to ulai bor pi kejin to wa kini railway di bahak ni tak ket ko ye gayap ki im yang ngajat pulang I the yu hadin wada one investment plan yu je kejin mentoy yu yo kejin mentoy yo dokat ini dan lagi ekspa tiba jela kiwan hai chinong cepo Jaintia Hills yang I ni bahak sorkar ni de kapor perchang gole ulai nanti lembaga Riboy District kamada yui iya wajia kata de perchang ulai na po Jaintia Hills yang I handrai lada ke sorkar ni lai ke cepat hijing ke tau gani nga covid ni ke mesti cepat si sorkar betul wa I le wajia ke jingi senang ni bahak kini tak go ya ka future dan ya ka jimpun pai yang I ki jadru ki wa kian pai apo North East yang I bro wi ne ba ko wi jin kali ka kwa abu ya ka sorkar ko por yu kwa railway kwa ki pai ba Meghalaya mo kwa la sorkar mo boy kwa simen plan le yu pen poi ki ya kini ki simen yang ki segi tau ki wa tmungi ne ba da yui kam ka ni the use can go to cement plan do control di kaniga sorkar Meghalaya ini yu je na ka biki ini ki sen commercial truck association wadi yu to wa kelaktin di ko por jadi ti daw in liang ke Jaintia Student Union
ia pilih cepi baik-baik ke dalam jantian aduk sen halang kiwa hechnong to man ki kiwa perkat jengai hejing itu wo INOC bi lejian hai hejing itu otani railway de bah kani kita ka ga jadi ngam kita ka beli ngopi kita ka yo peteng ko rawat in future yang dan vi de ko beya yang nga yang pi dan last na kwa u i ga ni ga jing maham ko te chaga government of India, government of Meghalaya wala da pi last kiat pi chakmat hejing itu organi railway da de chi ikon kani man ko jimba kli yang pi ni bah i de man ni you ready wo bi kun da benta ka genta ka jing bah jing yang ka peteng yang ka jantel siang i bro ko bi tasruvi ka jantel student union Mahamdan gale ya ke GHEDC ko pai ko kso ya ga kandam ciap yang i ke beriu nyap terbrok wi wasnyau bah ham pen pakam pakala ya ke niga an ko MP wo INOCP ne benta wo penjot ya gini thawi bah wo penjot ya ka future yang ga jantel yang i brok wi ne bah na ko por ju yui Oto iba gani GHEDC juman ko kam ke department ko PMK cement plan ke department ko PMK ko sorka dai pha hai bi itipi kat mon ka bor yang ko sedel yada wo ker ya ka jaj pelong i tang wa pun sin jo chem yu to wa ka GHEDC man ko wi ko wo i ya ka te ka bor i ta na bar ko ban tuklar hapo ka ri jaj pelong i to la daya kelam me jing to wa kimar kimata kidor kimur yang kikiar kiwa em po Meghalaya yang ini wa po Assam da yo yu to wa mem ta jing per hado kate hadir wali yu ki em ki railway lepai hado dari Assam Meghalaya chem to ju ido te niti dao ngayum penman wai i hadu kate wo yo nong yo ni ne benta gejingwan yang di railway nei pha yu bethan ni to la rajia wan di railway gejing yo nong to yang ni ki cement plant ki hespa ki transportar ki wo chalan yang moyong ni ki cement lan ba railway to la rajia wan di railway gejing ma le yang ni marpo khanda ku em po ka Meghalaya ni pha lemba yang ki mar po kanda yang i nas long ki ye manu en sedikit adikit kani to man kecing ma por up lepa ya kejan peruyong